Dobrodošli na kanal turske serije Prepričano. Danas nastavljamo prepričavanje serije Crno more kosa crta, ovo more će se preliti i ulazimo u epizode 9 i 10. Ovo su epizode u kojima istina dolazi na najokrutniji način, kroz grob, kroz vatru i kroz metak. Udobno se smjestite jer ono što slijedi mijenja sve. Epizoda 9. Adil je na groblju. Pred malim zapuštenim grobom stoji čovjek kojem je sve uzeto, a koji je do zadnjeg trenutka vjerovao da još ima vremena da nešto popravi. I tada ga udara istina. Njegova kćerka, Alejna, mrtva je. 20 godina Esme je sama nosila ovaj teret. Sama je oplakivala svoje dijete, sama je gutala krivicu, sama je živjela u tišini koju niko ne čuje. Adil, slomljen bolom i krivicom, shvata dubinu Esmine patnje. Njihova ljubav, rođena iz snova, sada je sahranjena u ovoj hladnoj zemlji. I u tom trenutku dvoje ljudi koji su nekad bili sve jedno drugom postaju spojeni u boli. Zajedno oplakuju izgubljenu kćerku kao da im suze mogu vratiti godine koje su ukradene. Nakon suočavanja sa istinom, Adil i Esme donose zajedničku odluku. Furtune moraju platiti, ne novcem, ne imanjem, ne riječima. Oni im izriču najstrašniju kaznu, surgun, progonstvo. Daju im rok od 20 dana da napuste Crno more, da nestanu iz njihovih života zauvijek. Za Furtune ovo je smrtna presuda. Njihovi korijeni su u ovoj zemlji. Otići znači umrijeti. Za Rife, suočena sa progonstvom, vidi samo jedan izlaz. Ako kočariji nisu dali Fadime za njenog unuka, onda Oruč mora dovesti Eleni. Brak između Oruča i Eleni je jedini način da se zaustavi rat i spasi porodica. Oruč, rastrzan između odanosti porodici i slomljenog srca, donosi odluku, ide za Grčku da pronađe Eleni. U isto vrijeme, šerif ne prihvata poraz. Njegov ponos ne zna za povlačenje. On prijeti Esme. Kaže joj da će uzeti život jednom od kočarija. Njegova meta je Adil. I dok riječima sije strah, iza leđa sprema udarac koji će zapaliti cijelu obalu. Adil, kad sazna za šerifovu prijetnju, gubi svaku kontrolu. Njegov bijes dostiže vrhunac. U naletu osvetničkog ludila čini nezamislivo, postavlja eksploziv i diže u zrak konak Furtuna, simbol njihove moći, ponosa i vladavine. Vatra guta zidove, dim se diže prema nebu, a Crno more odražava plamen kao ogledalo pakla. Ali Adil ne zna dvije stvari. Ne zna da je Esme unutra i ne zna da je Esme samo nekoliko trenutaka prije eksplozije saznala istinu. Istinu da je Eleni njena kćerka. U Grčkoj Oruč pronalazi Eleni. Ona se sprema da ode za Ameriku, da pobjegne od svega, od laži, od rata, od ljudi koji joj ruše život. Oruč je moli da se vrati. Kaže joj da je ona jedini način da spasi njegovu porodicu. Ali njihov razgovor prekida vijest o eksploziji. Eleni, užasnuta, saznaje da joj je majka bila u konaku. A u konaku Furtuna, u plamenu i dimu, Esme se suočava sa istinom koja joj lomi dušu. Kćerka, za koju je vjerovala da je Alejna i da je mrtva, zapravo je Eleni i živa je. Ali sada je možda prekasno. I onda, iz plamena koji guta konak Furtuna, pojavljuje se Esme, živa, ali ne sama. Pored nje je Eleni, jer Oruč je uspio da je dovede nazad. Majka i kćerka spojene u vatri i pepelu. Adil, koji je došao da vidi djelo svojih ruku, ostaje zaleđen. On je umalo ubio ženu koju voli i kćerku za koju nije ni znao da je živa. U tom trenutku šerif, čovjek koji je izgubio sve, povlači potez očajnika. Njegova meta je Adil, ali Esme, vođena majčinskim instinktom i ljubavlju koja nikad nije umrla, baca se ispred njega, odjekuje prasak. Ko je pao? Ko je platio cijenu tog trenutka? More se prelilo, a vatra je progutala sve. Epizoda 10. Eksplozija konaka Furtuna nije kraj. To je početak novog, još većeg rata. Esme, preživjevši vatru, izlazi iz pepela kao Feniks. Ali ona više nije ista žena. U njenim očima je plamen spoznaje. Ona konačno grli svoju kćerku Eleni. 20 godina bola, laži i čežnje sažeto je u jedan zagrljaj.
Ali ovaj trenutak sreće traje kratko, jer iz tame opet izlazi šerif, spreman da naplati svoje dugove. Esme, sada naoružana istinom, suočava se sa fortunama. Više nije žrtva, ona je ratnica. Njen cilj je jasan. Njena kćerka će je zvati majko, a Adila oče. Ona želi da izgradi porodicu na zgarištu prošlosti. Želi da ono što je ukradeno konačno dobije ime, lice i dom. Ali šerif ima druge planove. Zna da ga Adil traži, zna da mu se obruč steže i zato povlači očajnički potez. Esme biva odvedena protiv svoje volje. Postaje štit i mamac. Adilov svijet se ponovo ruši. Mora spasiti ženu koju voli, ali ovoga puta ulog je veći nego ikad. Počinje trka sa vremenom. Adil uz pomoć Oruča pokušava da pronađe Esme. Oruč je sada rastrzan između odanosti stricu i ljubavi prema Eleni. Eleni, očajna, moli Adila da spasi njenu majku. Njihova zajednička bol ih zbližava, kao da ih život prisiljava da postanu porodica prije nego što su to uopšte stigli izgovoriti. Oruč, u pokušaju da se iskupi, odaje Adilu ključne informacije o šerifovom kretanju. Ali šerif je uvijek korak ispred. Postavlja zamke, navodi ih u pogrešnom smjeru, igra se strpljenjem i očajem kao da su mu igračke. Adil konačno uspijeva da locira šerifa i Esme u napuštenom skladištu na obali. Ali tamo ga čeka pakleni plan. Šerif gura Esme na najteži mogući izbor. Da se okrene protiv Adila ili da rizikuje da izgubi Eleni. Esme je pred najstrašnijim izborom u svom životu. Da li će slomiti vlastito srce da bi spasila kćerku koju je tek pronašla? Ili će izgubiti kćerku da bi sačuvala ljubav koja joj je ostala jedina istina? U trenutku očaja, Esme pokušava sve prekinuti, spremna da žrtvuje sebe, samo da ne mora birati. Ali Adil je brži. Zaustavlja je i izvlači iz tog ponora. I tada Oruč, koji je pratio Adila, nasrće na šerifa. Nastaje haos, vrisak, mrak. U toj zbrci Esme biva povrijeđena. Adil, izbezumljen, nosi je u naručju, kao da svojim rukama može zadržati život u njoj. Dok Oruč drži šerifa pod kontrolom, sve što je bilo mržnja postaje pitanje opstanka. U bolnici Esme se bori za život. Adil sjedi pored njenog kreveta, držeći je za ruku, obećava joj da će je čekati, da će izgraditi porodicu koju su sanjali, da neće dozvoliti da ih prošlost još jednom pojede. U isto vrijeme, Oruč se suočava sa šerifom. Ne predaje ga policiji, on ima drugi plan. Plan koji će zauvijek promijeniti odnos snaga. U posljednjoj sceni, Oruč ulazi u kancelariju Fortuna i sjeda na šerifovo mjesto. On je novi vođa. Ali kakav će vođa biti i šta će uraditi sa šerifom? Pitanja ostaju, dok se sudbina Esme i Adila odlučuje na bolničkom krevetu. I eto nas na kraju epizoda 9 i 10. Ali ovo nije kraj priče. Ovo je trenutak kada se rat više ne vodi riječima, nego životima. Ako želiš da nastavim i odmah prepričam epizode 11 i 12, napiši u komentaru nastavi od 11 do 12. I reci mi iskreno, da li je Oruč sada spas ili nova prijetnja? Ne zaboravi like, pretplatu i zvonce da ne propustiš nastavak. Vidimo se u sljedećoj epizodi, tamo gdje talasi ne opraštaju.